mana akan ku cari? Aku menangis seorang diri. Hatiku ingin selalu bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Lihatlah hari berganti, namun tiada seindah dahulu. Diriku holo habolu sakti. Toki hona ba diriku dinasa lakati. Duhon kawon pak kokoknya. Asayu manuntun hormau di bumi. Lima dugutok di parmopon ni damang nakahagulunong. Lima surat ni Apostol Paulus Tuhuliarom buku 10 mamuk kamesian ayat 20 sahat roli ayat 10 Somorong mahadana di sini. Kodo tahe didok torpedo di ho hatai di bagasan pamangamu doho di bagasan rohando ido hata hapusiauni nahu bari tahun kami ay malua maho moro di pagkatobot pamangan ni Tuhan Yesus uhud di hapusiay rohan naung di bahehe di batay bana siya akan namati erohaido posea asa Tuhan igurang pamanganido makatidakon asa Tuhan luang ay didok suratido dan si pailaw nasa na posea di ibana Aidang adong iper ni Yahudi manang Yunani ay sada do Tuhan isaluhut na naong mabasa-basaon siyan kamoraon na tu saluhut akka namajoy bana ay malua logano namajo guar ni Tuhani ido saat ditutukin Yesus doa saudara
Arong marningo tao di tanah mo. Ku namai lau manda botol sugoi. Jadi kami mengido Tuhan Muna sudah akai dari kami keluarga. Moro masiran main gape sian na juga memang posaro alai iyo Jakarta na mangulon sudah dorma nengkomado. Jadi najumulon yon dari kami irat Tuhan ta sa kabatang keluarga. Jadi di son di hamuna atta dari kami keluarga sudah. Kami mereka kamu son na di pos kami. Jadi moro sebagai benar ulang ima di pasar 5 tahun ni bernamion kami pastor kami ikut dos dor hamuna iyo ber utama dos dirohai molo bawah haton sada na tua ikut arombo dos diroha jadi mar posdiroha kami dia katulangmu jadi di son rolo kami ima tulangmu ima tulang ni bernami di son nalaho pasahaton ima ulos sabut ima nalaho mana putih sudah akan nauli dari tusere pinau parni dari namion jadi mau tupe somonon hararo nami bahabahen ma hamuna alai pos marahata matamian mai tatu tuhani asatu hatta do na sudah nalaho mangapuli akan hatta sian akan masak jadi dison bere Roro kami tulangmu Najolo ikisorak ko tu bortilyon Rolo utumu Nalaw manaraputi ko Jadi kami pasatong naima Soong ulos parkuli tinggal namion Jadi asa gana kang masaw di atana Asa ulos pasatong Ya muslim keluarga ni mempunyai sirika Lasowanami alawi yang hanya ya jala udi di perjong-jonguna dari harus tuh ima nama joelo haroran tulang muna arekon regan baru sabutan nani mah pamang ditikikan omba urus parkuri jalo mus kami amang las doa di kodim mana putina lengga moto kenika puriamu mana putina uli jala lasma roha dia kapino parmo pabor hato kamu ai lado di tahi jorma di batano na patutuhol lakana Molo wile lo mapasay do mula di bebesan na dua paunon nakuri ko sa pilititiyo ka mama porhat alai uji tua mak jurus ikok do HP dengan di pabor hatamu anak do porumu tumpi adong dua nai terkait tumpi na sosol alai makorasi masalah mamang matang yang mahal itu dikata asa tuh hato kerorok kami So,
Tuhan itu ada boru dan nasanggup kami mengakui hamuli sedang mulong alai nang maksud nabi dan nama alih aku laku Tuhan ayo Tuhan taruh naboi pasatan Tuhan jadi yang haror di hula-hula orang na baduduod do narot do hangin makilalan ang galang no ano hata niya patak na mardok molo bidagi la si Roha gabi na dalgana si Roha alay molo bidagi asak ni Roha labet-bet na asaki lahatan na harap na memang na borong dadali hamuna baruan sa pakilala kita bodo hamuma naroon si Bajuta dok tulak kasinaga mangorsan na dok nape Tuhan kalau di pasok dan di pada tutup hamuna ya aku asak mulai sa kape pondok di pasok hamuna alani ini ikut arah nami do hamuma na mer pagijam tuwa mata para si Rohay na dok ahru mamugan alelas ahru mamugati soong hal na maragama ikut deposyen kanyatai nunga tutupi buang Tuhan taruh di tikyo ada pos baru yang baru kudakan lekku pada monen sedikina asa tapiro tu Tuhan asa dilem dia muna gogo la baka posehatan ni di mana beata lima ko so jadi udah so pasado na meko ulos sampai doang jadi apel na borku hamorau apel dagabiu apel na sangapon asa dona so kata situ tua do ko do lugu do kitu do korpola do gabi saya sama tuma na borku be ko pusat na di do na nono baru sinali 200.000 usia Idolnya rohana no sau. Ai roni ibada dota lape ita idolma rohana itu tuh nungan dibuka pemula di Huriata ima mopo damangon tuja guna sau pindukan di tanganna angge matu tu mopo dihami angka penggabean mopo ma persaulian tardumo ma di pindukan di damangon melihat dong tukang pasaton nami tutulang nami raja bubu di daung di pasar tamu tu damangon ima ulus sabut ang biar patutu manapun dinaulim manapun dinalinggan tapi mula yang kapinopar ni damangon tu dengan daun akan dipengaratan na kaya dapat akan duluan na mula tema pasaton nabi
tutulang nami Raja Guguk suasana lima hula-hula nami sibat juta mulai ate mahu pasat kami Tuhanmu Raja nami dinang rohamu pasangatun adat parsaribaton di Damangon di pasangat kamu 57 dadon nuki tu inong nami ang giya matutu menuju yon dia ka dilas neari mengurus yon dia ka ngadi neari asa margogo inong namion dinamang menului ngulungul sigil pari dinalao mengaradoki akap pinoppernon saya giya madi oleh Tuhan katanya mula raja nami tu sehakna saluda ka pinopperni Damangon terdungu maka dari pengaratuan mang dari dia beda sida saluna malah ada mau pasatan itu kamu di boto kamu asmalin ma jabi-jabi marurak jabi-jabi asa pasma bari tadi ingin baik kamu madi hami gondang sobat tutu hatta nomor 2 di bata asa dohon nama baris-baris liga jamaah di hura pangaluan molo bersuru jaga ikodo oluan molo di oluan dapok maaf kapersaulian disodok ka raja di hula-hula nami raja panduturu di hami asabe tamma soba tu raja ni hula-hula nami Bagacan las niroha ulo tahun dengan merdalan asa silalamay huruf man silalamay tuba danak dan merumutumut sudah masal hukna las niroha baik damang matotok tu situan na tawro mau lihat
kamu perbusik nabi. Memang Asa lihat perhorasan lihat nang panggabian terlumoy ma di pinokper di Damangon. Baik damang ma godang lihat. gabi magabi.
selai mangido kita sus awak tuaon asa sajalo ahanya tidak bunion dia sia tahu memang musiknya musik. Asa dihutung dak-dakkan na baka daya buah kay ben. Roha mo to kami marsopa los mardongan heaven. Asa dongon na masongon hatan ni dua bakit na marhanto dulu na marlobian. Kora sa mahanet tong na madjalaw tugada na madiha musika ni na batu-batu. Jadi buha, asa rohami baru nabi-nabi ya kamuro nabi kanang baik kamu mah dia sungguh.
ay moto nami do lay nami kate asa balitang magpagabi sumadal hoti situduan arinta do gabi kita namar hula-hula guru ay dagado kita marsi Paulo Loan asa pinagtikon hujur nga tuto punitabian tusili ta mga lakasalug na sa tusima dapat parsaulian asa tinawag tiubal binay matipanuhadan ay dapat ba si tiyo-tiyo las padung matuha sa haka di tanggal 10 Desember tahun 1957 ia dabangon Pinoperni Opu Pitor Siregar nomor lapatan Opu Pitor Siregar Silali ima opung nami Manaham marhahot sohotan mon tu boru nirajai ima boru Manado jala di basa-basahon Tuhanido tu opung namion sada anak dua mai boru ia anak sasadai marhasohota mai tu boru ni radai ima boru raja guguk jala di basa-basahon tuan ma tulu anak dohot tulu boru ia anak siakangan marhasohota mai tu boru ni radai ima boru raja guguk ia anak si bai dua marhasohotan mai tu boru nirajai ima boru si majutak ia anak si baitolu marhasohotan mai tu boru ni rajai si barani termasuk mai nama cahahon itu nami siakangan marhamulian mai tu marga padiangan itu nami ia itu nami si baidua marhamulian mai tu marga marbun ia itu nami si baitolu marhamulian mai tu marga silalahi ia damangon ima opung nuen ima dahangon naung jumol borhaton opung nuen Siregar namar hasohotan motu boru nirajai ima boru si majutak jala di basa-basahon dotu nasida tolu anak dohot obak boru ia anak siakangan si Johari Siregar namar hasohotan tu boru nirajai ima boru si tanggang jala di basa-basahon Tuhanido di nasida obat danak obat danak ia anak si bai dua si Andri namar hasohotan tu boru nirajai ima boru putar-putar jala di basa-basahon dotu nasida dua anak ia anak si bai tolu lam sihar marhasohotan mai tu boru nirajai ima boru si pakar dang adong dope danak dinasida iya dang dope dan dinasida ia boru siakangan marhamulian mai tu marga marbun jala di basa-basahon dotu nasida dua anak ia boru si bai dua Melisa Siregar marhamulian mai tu marga sinaga jalan di basa-basahon dotu nasida sada anak ia boru si baitulu Natalia Siregar dang marhamulian dope ia boru si bayopat Tiara Siregar dang marhamulian dope jadi ungu masuke Pinoperni dahahangon 20 sada anak
karena tulak muna ina songan boras pargutir asa dohon masaman hanani natua firma bokki baul pasaona firma toki muna saruna luju anak akal pasamona matutu berhubungan sama nomor lutu datini nomor lutu asa game lutu lutu parolasan lutu tanggabian tuhamu saruna lapar ni mengurungannya jadi sama hana pargutir pasang tayo atau kurang kami ikut songan hata akar betul ya bulangnya saplawaknya berapa gawe itulah gawe jadi angkot nama atur ini kamu ada gawe itulah kiento guru. Ya, asa angin batutu amanah masuk amat tadi bata terbuhi Tuhan muna sudah pinapar ni guru nami pada tikion. Nakik di hamil di jujur dulu. Ima bere nami naso dapat
ngomongan doben anak kon dan dia matu manangi amat dari kata dapat ngomongan nang dari nami nang tujuan nyaron ternugi mah dari nami naso nabo rokat dobe sanggih juga tu hatta rokat tu nasida asa boy tu di pertandingan ang guru namion dan dabo rokat mal dari nami naso nabo rokapi asal dia berarti masuk amat dari kata sohon hasan hidup menyatu dua asal dari terbagawi mana tinatawan aribu naro gawe igere nami doakan berdengatu asal adu seramu marsi paruluan asal istana tua menabar lingkungan simoro debataro sila tua horas mengkau saluh nari palo asal pinatitol huzur kan natu tobi tabian dia pihak mengalahkan satu sima rapotan paksa hujan taruh natu tu di ikaw nami di son dohonong masang atamnya tua asal berjalan di rumah dari mati misomo mengagawi ang gurunang yon sa ugarian mahamuna sunay paparan na naupaso dari sa sulungan na satu bertian mengawasan tami adat nami itu hamuna raja yang gurunami sama tu pasara sama tu panggawian jadi sama lima siang kami arang berbisir orang murang bro Balitang makawi tumral sita do hari-hari makawi ay takas do iberak kamu hami marsi paurulo. Jadi sorot tulang. Rade mau. Kay Roma ay masobat tu kamu arok katay na tutu man doktor dak sudah tengga-tengga sadak ko dari binasa. Dak sudah ngau dina dengan pasator nami tutulang nami. Nape babalnya nami na sosadia. Rade mau tulang. Piang musik nami. Baik tahu kan sampai. kami asal hono to ini tujuan YouTube nakarata kada wedere rohamu masabatu roh perdongan kepeng kuhut perdongan kepeng jadi dia mula perbusi kami ya memang gabi alanuma simpul kami sama satu ulos bangma tinahuma aitio bina tuban mahata bangma sitio padoma tu hasa-hasa karena borna
betul. Pada sehari yang baru. Gawi. Pinaksaat kami di bawah dalam munah di bawah tulangmu. Boras itu di boras itu. Angkat betok sakti maring sakti madog. Apa orang mulai maring pun kutakan maduara. Asa firma bok di bawah pertolongan. Beri madog di murah sarunam juga kepada motor. Madu. Doksong iman laban dulu. Asal dua penggabian dulu pak perasan. Asal bisa dua pagi kembali ke dalam mok. Memang harus sudah tua. Boras menghidap sarunam dari parano. Jadi mau lihat mak. Kalau kita sebab baru, tak pasang atau bakal dibata. Mari bata nak pulang amborong. Mari pehida dibata. Mau beda dong dibata. Mari mana mau dibata tak percaya kita. Tunggu lautan tutup dua dari video. Dia nabi di holong di rohanani yang baru. Di sini rohanani ada foto kamuna ambor dan siringan. Soal ulas natatan yang beri. Pitu magaling yang korkor. Sudah baris tidak. Dua pahokku. Saya ada pahok anak, saya ada pahok guru. Sia. Ang kiri, ang koranyo. Saya ada. Saya ada mati motoran. Dan dari yang baru. Sudah potang. Adobe. Pinoporobe dari nami pada kapta nama bukti lain. Saya ada menurut bukti. Saya ada bukti menurut 10 Siang kami tulang bau muna mereka sinaga. Di Pangkata Yota di Raja Nabudari kalau lepar na di bagi dong. Anggota rohan namin yang itu pepara ni bibiran namin nang jurusan kari. Ya dulu di bagi doang muna. Pasang apa niya? Alat tulang bau hani. Pasang goman dong tu yang akun di bibiran namin. Pasang goman dong tu boru. Pasang goman tu bau para tu boru. Pas lagi gabi. Isang dong rohani di dalam jagung abarapang nabarduan si pokok pangisina. Jalan ngabar pungo hami hula-hula. Dok tulang kami sidaga. Yang para nabi yang malas roha. Ima di pasari maduaw ni ang kornami di anak sapi. Awali pada nabi yang pasatong ulo sumahami pihak kornami. Bamba naguna nak kumutan pihak karuyan.
ulus sedang rabu nabuhi terpasahat kami ima di Parsari Batuan di Bibira Namyon asa titik mo natin pa hurung guys di rumah so ngonipe iba tama naman ang pasu-pasu doborin kami baik kamu jauh ngundang kombay. Samanipe di Bangaro pagi bere muna tua muna sayang dia matong pasu muna itu yang nak muna martabat bamak kapasar ya minasiga asa boy patu para yang kana lumpunya gasyaron tua ka ari nang mangiru so di mana ada kami pemurung muna pasantanya patikeno kami non di babayan lebar bukan atau dula muna ada tuan pasjagan so di pasantan urik na mata na tinos tigaratay asimaro ni matalibata sila pagdadala pasupaso namin tutulunod na panihagabiyon ako ng adungi. Asa mo na niya puli doon sa tapungan. Sa tuwotong dihawak ka na ulit dyan sa doon aka pangamuhan. Madutu. Asa balgabat yung lumo, balgabat yung usoko. Gumagawin ang puro namin yun. Kung gabihan mo ka pinagparaan ng porso. Madutu. Nakihang marungat tu. Asa balito kapagabit mo dahil sa taruan. Ari mo yan o gabi. Ari kanduhilahan mahang marsikaw luluan. Madutu. Nakihang mo pinagpari ang puro namin yun. Asa orang inak aturan di hotang. Tubi be mga lakat si mana hotan akapat sa hotang. Matutu. Sa sul sa matutian, nuga sa na kau na parapar na bilang kau na samat panggabian. Satu parorasan, lu tetap na di rumah Tuhan. Matutu. Apa dinami? Gabi mah gabi. Setai gerak. Senata mega. Tinawala dia mentu panuhatan, kan masih dia pasedon matu asatan. Wala tulang kami mahami doon ko nangyari kami. Asabay kamu manahog bartusin.
mau lihat tema apa satu waktu ibata oras Tuhan melalui saluhutna itu pakok kami. Ya betul lah. Abang baru di haroro nami. Di wak kami do tutusong oras bir don namar duduk. Asa do hono ma tutusong hata di studio namar dok. Bir men napoki bau pertarungan. Bir ma do di mon tutu luju ma tutu nang kapacamalan. Ma tutu. Dohot namar duduk. Asal duduk ma tutu pagabian. Duduk tutup pak korasa tujuh menariau. Pak tutup. Aku niya manguru. Ditanda ini asrohanami turut berduka cita atas nama keluarga besar Bona Tulang Manado. Ahadoli nami purba, anggidoli nami Simamora, Boru Deot Ibebere. Di pasau sari matuau nyamangor nami di pasar Tamido, turu lebar urus. Asa tubuh matu golu di poparan ni abang boru nami. Naung sari matuon. Abok bau pasarawan. Bir mato di hauna saruna hasujoda. Duju manang akta pamomoa. Matutu. Suasoni manang nomor dudu. Saya dudu mato di pirok kari. Lain akta uyak kanarikan. Dabok paktanani sakapan rohana di pasu-pasu tua maha musaluhutna. Jadi ya tarsingot. Pulo sesuai nata-nata aina udari. Oh no. Tuh mak. Alain rohaku jono tubuh mena kalau kau itu peninggal baru atau bapaknya baru di jolo hamu nasi bengion di purian nyari hamu si jowo baik nama ma musik nomor tu sih. Ni amang guru nami di bagian cedera. Jadi amang guru, ada besi dorong amang guru. Kami terus dia lebih terbaik kami sama-sama di nama di kota Kamuna. Asal sama nak tenda dulu pernah yang sudah kudu nak sesakut jadi dia. Yang sudah kesatuan kami tumpah si benang kami nggak selesai dia. Senari kerja di rumah kami para Kamuna. Yang musik kami. Oh. Asal tak atur maka garis tak boleh sampai hari sebaksa. Sinang
ala soparo hamuna tutu marhula-hula roh hamuna tutu marsopa kuhanya ka horong ni hula-hula muna asa rohona matutu songon hatan istutuan na namandong didang urin na tajaw kalutik ibig-ibig roh amang borong ku keluarga besar warga Siregar dohot guru bere don bere marsopa tuhut mardo matok kebe asa dohona matutu songon hatan istutuan na namandong asa bakit na marhalto men na digatan girubian oras mahamnya amang borong na majalo sopa ni hubunga luju-luju matutu nangaka pacamolan asa saat satu bertian lu ngasih kompe tutu tapatupa ulot dari bagasat sadaro di pasari matuan yang amborun tahun saat matutu tupang gabian saat matutu nang tupaborakan matutu dinahan tupan muatan baik namang masih dia tuh tas padong matu pasangatan Sarimatua di harorona memang borusan hula-hula markas Siwarani gabe raja nama biktas me alanong Sarimaru gaulu mai mas Sarimatua amang boru namina limanuan na taru-baru ibagas nitongan alaman noaingon gabe pula jala dibuanakan na tulang muna ronakan yang somon perbuibir asa idoko situa-tua marohon nami firma poki bol-bol ng percaloman firma to timul salu na pinoparnya amang boru luju-luju manang akka pangomuan terus kahit ka na udara amang boru molo tung tulu ke ulus na upasat kami sa ula-ula muna marang-marang di Siwarani tumacelas marohani muna amang boru ate kami tulang hula-hula na poso malagas tanggang perjuno hata oras maroon na pasami oras mariam na salu oras maraja nami di dokter jojo muna imanaong Sarimatua amang boru nami main ngabostang di julot tradison di sialang ima di haroro nami ima hula-hula na poso sa tanggang di sialani roro kami akka nabarungat tubu boru bere-bere somon mapuan haru lebih hata ni nabatuan nama mandok pirmay na boki baul-baul mapasalongan
Pirma to di muna sa lupa, lutu-lutu man ang akapanamota. Matutu. Kasumani matutu si bubon nami ison ubatu pahami do tol ulos. Panginoon nami aming manoy hula-hula na poso manang anak syakanan. Pahupupang buwaran. Niyan na hula rin upang ihok kami do. Asabon niya upasat kami. Alaon na matinggal na bodok kaya namin narihutaw na layala na ang rawat. Hingga tuwa mandok kasarupa masuli gabi horas ma. Ay Panginoon namin, saya mau pergonggong mo tuwa na bawa. Tuluman yang ada pas atau namin to hela namin. Saya mau tu Suliburu, pergonggong mo di Suliburu helana. Saya mau tu nasida. Langsung ini mana tu pergonggong mo papusin anak papusin buru. Alai tu pas atau namin tu bahop puni anak syakanan. So ini mah perdali niulos atau dia mengbaru Panginoon namin. Sila hula-hula na poso, uparan ng pumami, Raja Mangato. Grabe na siya namin. Terus, siray, putar-putar bur, bere-do, bere. Ima, iparsari matuaw ni amang buru namin para tumagpera sa lupason. Dibuan na tulang mo do, arbeping. Sa firma po, iba urgahur na pagkalongan. Firma to din mo sa luhog na pinapar ni amang buru. Luju-luju mana at panulungan. Matutu. Tarsingot to si Bobon namin kung partidos ni Rohat na din na buderi doon na ulos sa ada maunan noon tuikoto namin, tuguro namin na duwenay hamu mga turuhon isi naman dyan losa tasoni ma siya kami marga butar-butar hindi ma Kasama kami, tuwa muna, mengguru kami. Kasama kami na sa mga studio, sa firma bukti bawal pasolongan. Firma to di muna talong na lujujuman ang kakasamutan. Matutu. Nasunglima ang guru. Grabe. Talingot ulus ng tahatay imas tulitar. Sabi men dengan guru doon helangan. Grabe. Tersedaw mahon Tuhan gina. Grabe. Tersedaw mahon masaya tu ibadona. Grabe. Tersedaw ang guru. Nasunglima di hamuna sa luna hahabilin namin. Yan, pagkatawatan na nagriyarata ng ulari. Walang tululang perdo. Alay mo Muhammad mayroon namang raja. Manata mahamu itu guru na hela namin. Ang iya marite hulaw sa daryon. Bermasuk kami na magkomol guru na hela namin. Ang iya tasiro ni Tuhan. Kumatuk presida di lilitak dorra. At tersonima Panginoon namin, Tuhan mo na ang guru namin, at sonima nang dihamu hado din namin. Aton ulos mga bitura dyan yung guru namin, baik na magkondang na ubarto siya.
kami, semua kami siya hula-hula muna na maramaran di Sibarani. Adong ada di tua-tua na mantap konstiti mana si Bapak gulang-gulang bay pangarahut na. Tung songonibe, torok ni Rabu ulos nang upasat kami tuhamura dan namang boro namin. Se Tuhan taman namang gohi pasu-pasuna. Songoni majuhata hula-hula maramaran di Sibarani. Oke, mana Banda? Ini lebih jelas, ini nggak bisa. Balik. Habis nanya dulu. Oras. Toto hela. Homa pahupunami na pahupubang guarat ina sinuit. Adong ada ni nama tu nama dok. Mola ulang ni pesta sejolo lebih bagat di mana. Mola ulang ni nasarma tua sepuluh lo di bereng bagatna. Dok pengertian na. Homa ison na tua. Hela nami tu korunan. Posuran nami tu. Sudah ulang non. Ketika do benomna. Homa nama tua. Dok nama lamaran. Saya dah udah tinggal sudah uli lima ini na bagat matong pamerenan nasi pudi. Asal orang masuk orang ini nanti dua. Asal habis sarang mahapul tani matani hari. Asal tu dah mahapul tani mulan. Saya tunggu tu orang mulan orang sari. Dot berbuka boy bangga dua-dua. Asal bantu asal pasang di solusan atau pasang di Tikaras. Mengasah di pasang tidak udah sama tu sedarion. Saat matok tubang gabian jalan saat matu barhoran. Cuma lima yang hula-hula si tanggang nabosok. Masa kami tidur hula-hula. Sunda na ulina rin kasi bata nya kageling na tuwa muna. Nape papay na no sadia. Rare mahula nami. Para musik kami bano pa.
kaya anak obuna kasih nasiro hari baik nasi dia tuh tulangnya. Partinai maruk diri ke mamat tere batari akka pasu-pasu buna tuh akka pinok parmunai. Sairan tidak baik maka pasaria dinasi dia tuh akari memang itu. Asa hui bengkas teror pasalon na tuh amuna akka tulangnya. Asa tiki mana tinoka gorang-gorang bayar tahunna. Songoni kena budi pasal akka pinok parmuna tuh amuna. Saya tuh hatta marmanggohi pasu pasuna. Partikenok pasatai na tuh amuna. Dena burju maroha. Roha mumarsaba tuhami. Somanilok nina tua-tua. Diutur daka-dakan na madide kana kiwi-kiwi. Roha mumarsaba tuhami horang ni hula-hula muna. Uhud mardongak kebe. Bagot na marhalto main na didagal di rubian. Oras mahami salut na horang ni hula-hula muna mangaton. Tuganda di hamura jadi mangburu nami sitak ni roha na mangalian. Jadi somoni mangburu. Gua langsung nama mangburu. Nama pardual pagoci. Kita tinawan na wala diyo dibaca pamahatan. Beda mamagot ang sititiyo las padumo ato ang sahatan. Boloboy niyan, sudah mau pinokpar ni na jodon iso. Ala huria donaro, ikut intarir doang musuh. Di parsari maduan ni damamo. Naturun do, kuriata berduka cita, kehilangan sada amama kuriatai, lima kuriata hakaribi narong ditakahapatakon. Jadi siang mulia mantuk Tuhamu lumomiman yak kaya nakon ni damangon di pangidorohanani asa sa sisada tahi sisada hata sisada pambayanak kamu lumomima di boru ng dianak boru do ako di bartubu alay boru gabianak di pambayanan so kanima pangiluwasan amitar uriata lumoy matuhawak kaburuna do nang sukoni dang dia kayanakon martame-dame hamu di parsari madon ni natutua alana sumanghatan ni natua-tua di pulian ni Arido Perengon sumot dia kadamiyo do las nirohani namar hamarangi namaribodo dung ditadikon natua-tua na dalam pos rohanami mangidoni tuang muna
Lumobi manang di keluarga Saluna, keluarga Siregar. Asa totok kamu sisada hata, sisada tahi di pabena nang di pangurupion, do di panogar-nogarion lima tu ganap kon ni natuatuon lumobi manang tu dainang na masih taonon lima hinobon ni kagaluon di bagasan patikiano. Sen huriat tadong nahubuan kami di soal untuk saja pion semua turut berduka cita di permoding ni natuatuon uli jalalas marohamuna lanjalonan non iro renaboy terpatuba sen huriat saluna don mansian para di satu dengan munai nangka. Jadi Yesus di muridku, tolong ditangani menolong nanti muridku ono sobaoku kusona majalah kapona umbododo Baik mesina dison adong kubu wetungan.
ni Semoga Rolando Ima di bunga ni Gongsi yang bulan Siregar Guru Dere Doho Ibadere. Jadi sebelum pasakan antara kami Tuhanmu atau parana manusia ada beberapa nami dengan asa masih kololo mahamuna budi juga bumi dari Ramangon. Budi kamu untuk berlaku para orang kamu pengurun karena merasa dari mana nama itu tahu saya kayak mau masak hukum sosok kamu nak agak nanti guru tulang mana dia yang mari mana di pengarapkan masuk kamu akan kongsi ayo nanti utama mana di pengarapkan di orang na semua sedulur nama dok asa balita mabagadi tumudalo si Tuhan hari mula magadi ala takas diberi kami hamu marsi baluluan bantu nah jadi atau negara mahami dan kamu mau musik kompetisi American Juang PBB Bapak Sinui Rodo Hami siang ranting pasar rawa hingga marhiti di pasar sari Natuni Layon ala lima dibuat kami songon tupak dalam nai mengurus dengan bolotong susah dia benongan ini ada hatan ini dua ngadokon titim mana tinoba rodo mulai di rumah otik susah dia benongan nata patupai amat dari pertama manggohi pasu-pasuna jadi binasahan mapak kianon tu BBM TV na di bapak ta aparan berkasatik ko ison rodo hami abang ito sungsungani ng hotiara dungammu pemuda-pemudi persahutaon tung sonope paronami ba lasma roha muna songon di berlauni natuatuan tong dohami turut berduka natuatuan munai natuatuan nami doi tong do tangis mi tangis nami do tong jadi di ini sesabar mahamuna ma padu natuatuan song imanang di inang udan iba basabar ma nanguda asa boy sehat nanguda gajang umur ni nanguda gudang dope sepatu retorion ni nanguda mutima set kami pemudi satu tupak mahami pemuda batang tersatu dohot pemudi tak kapatakon dagang mah dokter nah operatusin
hotang imam muna yan di perjong-jong kami di son kami niyan selaku bere pemuda Gunung Ciregaron taman gawon namin niyan diulon di lain namyo alay orang lain na tuwa mga pagkaboy ay kami pe parutan na pulang di perjong-jong namin di son dan komisi dalam menawar muda sama naik bahwa kalian mati katulah langsung itu dia terlibat diulon sisa dari on baru pasatan melakukan pertandingan mengatur nama mudah-mudahan nanti sama perjong-jong kami sekitar prediksi jadi minum kau sabar minum kau timbang kau di layong saya kurang yang aku minum kau yang lima yang harus yang kamu nggak musik tahu nggak sih. Sian kongsi nyebutnya sinaga bahwa nasa setahun kita na di parpora ni layon untuk dia dengan anggar dasar na boy terbesar kami ini sian dos nirhat tare mati sosalia bahasa Indonesia dua ada orang stiti masih dopa dan ulang parahona mati sosalia be sian kongsi ni sinaga Tuhan tamana menggoli pas-pasuna nanti dan kesehatan anggar dasar pahami bekawang mesin obat sih. Dangalan ni Burjunami maradupok kamu na sa luhog na kahula-hula namin. Alay adat lumabay raja nami. Atong sungonipe haroro nami ang kapargalingong muna. Dangalan ni Sibayano raja nami. Songo kata ni na dua-dua dohonan nami. Tangan do botohon ujung na jari-jari. Songo soba nami maradupok kamu ang kahula-hula nami. Songot tada ni kami pergalingong muna jumulo kami marsat tabi ala ni ira dyan nami huwag kami do siluan ni tangan nami dakatan tumpak ora dyan nami ala ni ihatan ni na dua-dua madrok si titimay na si kompa golang-golang inapangarahog na o tikso sa dia penabuhi humpasan tami siya kami pergalingong muna marbun boru bere do ibe bere song iba dan nami si hotang boru bere ibe bere ang kia matuhatta manabay akka pasupasuna matutu song iba raja nami songon hata ni natutuy do non nami dan sudah inna pulong na gabi sakko gabi balia dan sudah inna uhum ng pepabahinan nami pergelengong muna maradupok kamu hula-hula nami ng peso sa dia. Raja nami ato motik so sa dia bay lasmaro kani rajay. Pinasaha partikyano mo sa tuwak kadungan. Tangon, tutuhod lang dia, madungan niya awin na. Jadi mo pala sa mga harong mati. Hata niya ka, doon ako pasahat Tuhan. So mo lima, mau lihat mali Tuhan, mau lihat ng kita sa luhod na. Oras sa sami rosya tarutong sino to di buru markasinaga. Horas sa muna untuk kami di son hula-hula nami marga siriga ala lima dia muna raja di hula-hula songon siluan di tangan nami bola kata tupak song na dokon ni haha nami nakyan marbun hurang buda mohon budak tupak dalam nami mau mengurupi muna hula-hula nami di perstari na do ni hula-hula ala lima songon na idok ina dua-dua
titim mana tinoma kodong les di rumah otik sesedia pe siluan nami sila tu di burung parkas sinaga o tadi matama manggo hipasu-pasuna Batutu. Nung lima di hamula permusim namin nek pasahaton siluan di tangan may mahang sila tu di burung na dua mereka maho godang na humpartusin.
kata pasu-pasu dia muna asa sonai dok isi tua-tua manang dohonan nami doi narja bulan di dada bait samara pasu-pasu siap kami hula-hula muda masuk-sudu dia mama boru nami suada marah matutu tubur di pakak baik latong tubur di hotang dunia be aku mangalakat tusi mahamu dapat akap baca motan amang boru na burju rodo kami ima dinalaho mengulus ramuna jadi laksana lima tuk sangot dia benon parbuebir nahu kasahat kami amang boru mola holan hasu to bolok pe ihamu kamang boru na bisa dah hasatan na tunglas marohamuna Ada jalan ya, Gabe? Jono idea. Bir nahu pasahat tani nakipir mapok di bahu-bahu mapat salongan bir matot di muna saluhut nak kamang boru nami luju-luju madohot akapan camutan semua lagu ibu pasahat tani doang pe pasahat tani tiki tu amu gua harus ini gabe ngonna ni hatahon ni rajai bir mapok di bahul-bahul pasalongan bir matutu tati nami hami saluhut nak kapargeleng muna ujuju nang akka pasamota itu raja nami song-songoni nung di pasahat tamu tu hami ima ulos na gajang asang giat matutu gajang barita gabi gajang barita horas di hami akka pargaleng muna raja nami mansalas itu tu norohan nami di pampainam muna maradupok kami pargaleng muna dangalan ni burju nami raja nami maradupok kamu hula-hula nami molo tung songoni penabunya terbaik kami nak kini akan berjalan muna kalmintamu raja nami sibum munai las maroha muna songon nak hula lauk kami pembenam muna asa doholom batutu songon hatan ini tua-tua bagot namar hal mainan tugu di robean poros mahami akan berjalan muna nama calo tugabe nama dihamuna karaja nami nama ngalea matutu sidobodo hami raja nami boleh ditabayak ka apara tinawin na mo ang tiyo binay ito panuhatan bahay ko ng si tiyo las padomo ito hasahatan Abatan itu malah kasih keranda di sana dua inawa ini itu karena itu lah satu kecil lain orang pulang dari anu nah dari saya kita berjuang batua sudah sadar cuma sama budak karena kita berjuang batua kita mana raya ali ini alero macam tulang awal orang berjuang lah kalau bering dulu siapa matamu usia doh sanau ni
Kalau melalui sidang pulang ke sini, tuan nama saya belum tentu gajah umur dan ikut gamba. Kalau kau masuk pagi tu dah, mulut mana buat Lalu tu sugut, ini waktu kau kodo alih alih kurang, ini kurang. Jadi, jangka perjalanan terselin nasar pelepak dokter. Main, kon ngalah perjuangan untuk lama dapat kekuatan. Unang goti-goti. Lupa main di pardongan otak di Kiliago Muda Belanda. Di tanah Sauda, dia mau bonanya Tsunami, mau turun pengurus di Joncong dan tiga ke Inata, dalam sudah maison di tanah STM. Jadi kami Zon lau pasahanton semudia naung tatatu tertentuhon di anggaran dasar STMTA. Parjolo ijau kami statuta sian anggaran dasar. Persoalan mah menggunakan sistem. Gatini PT sian STM 500. Ini tubuh 150. Gula kopi 200, jadi 250 curi. Jadi dikurangi mah ala nandungan belajaran pengurus ima tarima gula kopi 150.000, marsisa mah 610.000 sian anggaran SM. Lanjutan saya songong tupak mah kita nasa udah, kita nasa STM marjumlah man manupaki 110 sada kakak dihali 40.000 marjumlah masude 4.440.000 sesuai dengan kesepakatan pengurus ada uang minum di pengutip 70.000. Jadi sisa mah uang kutipan mana tupak misian kita nasa uta 4.270.000. Jadi nakaning sisa misian anggaran 610.000 ditambah 4.270.000 marjum lama sudah nalau cipasaton STM do di tanah sauta salutna 5.060.000. Jadi las maruhamuna diamu inanami do tanaman nami punanya juto pamakeo opartu memelupahi ulok tak sadar kotima. Omahani akka dongas sahutamuna. Irap na tua-tua dari si tili-tili na nang si tolo-tolo nampe sahudok nung nga di botoho puripo ang nang malo umalo mo sedo bayan mo tang naong partisiyama. Ya, benak kali. Magdapotong akka dongat sahuda dongat sa STM do ali-ali ni damangon kay maju.
ate Tuhan muna senggiak matutujulan nyarion ay martabatan madi hamuna kapasu-pasu do rezeki asa boy mo se patuba muna nanuwobi din dat Tuhan mo se dia ka ulaun akan aneng ro jadi kami matpangidua Tuhan muna akka beri nami pahupu nami saluna dos maroha muna di nau manaruhon imat beri namion tuingan persatok konyan non jaladuk tataruhan non beri namion molo ke akka arok kamu na papunami akka nalaw mga rato unang luba muna berkomunikasi tua maon alana on na manuain si buda motor muna molo di pangaratok kamu ingat tamu ma o maon asa boy mana lam gajak umur na law padi budul kamu tu akka ari-ari na nang ro jadi di son rohami tulang muna saluhna nung nanakin marga dia akka hata nauli akka tahapak pasu lauk bisa tak nyaka hula-hula akka dong sahuta sude akka naman hawak ni roha tuhamuna dan dia matutu ya pei tua baramuna taluna kapau punami tua di persibuan muna asa ada horong masongon ni hata ni tua pinatikon huzur main na tutopi ni tabian tu dia pe harina taluhuna kai opo muna mi mangalaka satu sima ada pota akka kau nalomat matutu turtumen na duhutyomen na lote akka hata pasu gabe nok kasanya ka hula-hula dohok akka namarhong iroha sayunang muga sayunang mosay matutu asa nang 10 men na 7 halu hata pasu gabe hata nauli asa apu hamu may hot martongan jago matutu so ni madoro hata pangpusyak kami tulang Raja Guguk kulo kami mandok mauliate di hamu di pangurupiyong muna di keluarga nami Siregar ima di parmoding ni uda namion sian mulai marujung uda namion sahat tutikyon huboto hami do holong munai namar dongas sahutay nang dihamu saluhut akka hula-hulan nami saluhut na totong mandok moliati hami dihamuna disiala haradion ni rohamuna ro dia pala disadarion suang-suang ini manang tu tulang nami si majutak opung nami Raja Guguk tulang opung mau liate hu pasahat kami tu hamu di paniroyo muna di keluarga nami keluarga marga Siregar ima di parmoding ni uda namion di tiroy hamu boy mardala dohok dinggan di acara partua ni udah kod di kepala di sadarion ipe tulang opung bisa luhut akaha tapasu pasu pangidua muna tutuhan sayang dia matutuhu jalo hami di ngulu nami jala gabe pasu pasu may totong nang di ngulu nami sa luhut pinopar ni opung nami ima pinopar ni opu bitang di bapa ni uda nami na bostang bison bisa luhut na dia kahabur jua muna yopung tulang kupasahat tami mo liati gudang sia Tuhan majalo hamuna balos ni sikat ni papai namuna jadi dipikion kami madok mo liati tu hamuna sian keluarga sian boru ni hasil hutang mau liati ima ulau sarima tua ni dahahangoh sudi nai Tuhan do nama guru kita alai perjulu maju sahali pasahat kami tu na tua-tua ni huta mol mereka nyawang berjumunai sadarion tu dihalap putih hamuduk dang na alani habuyun nabi manang na haburjion nabi alai tu holong rohamunai duamang di batu pahamu alai hemer pangidu tu amat tadi bata sailang di tabai tu hamat di hamna Yusuf asabui hamusin lam tu tuli na dinalaho maraduti ahapi ulau di hurak tahun bila tu hamanang di hamu akagat jam umur parjulu sahali dohai pasal pamatang songoni majohon nami tu hamuna na dua-dua di muka nang tutulang nami Raja Guguk
Saudi nang dihula-hula nami simadita. Sehali bentuk pahami itulah nang dihula-hula nami. Jadi boleh tema di burju munai holong ni roha munai molo hubir kami lasma roha nami sadani roha munai hapi matamu makala putihan marhide di parbohani dahango sudi nai dangalani pagbayan nami no dito na sorry nang dihula-hula nami alay tu holong ni roha munai do hapi Tuhan nunga tung gudang di pasahat tamu Tuhan yang kapasu-pasu akka hata na dinggan jalan di turia di podai hamu halaka paramuna tulang soilang di hula-hulanan asa tuho mapisong dan itu letutuei may namarludu di atas letuga pasu tulang nabur julu hamu ape jalarin kas masuk-masuk asan dia bentuk tulang hula-hula nami dicakut to dinami masalu nakapasu-pasu munai huwag kami may tutungan ibagas namin asa songon hatan na tutoy mahula-hula namin ruhong namin to binyay puli dulu ni si kapongan sa isahak matong Tuhan yung kaporang nanawuli martaba man ang akap sa mota asa tabanay man to songon hatan na tutuan man ipuli jumani sa pulupili jumani sa puluan akka hatan na uli jala hata paso-paso na pinasak mo na Tuhan huwag kami may jala huwag Tuhan martongan ni Jabu surut puti mahali amang namalo Bata marete kita siya nomor 334 last time dia homa hiti-hiti gowarni di mata ama dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot gowarni todi parbadia amen nunga tarbodun hamatean tubagasan hamonangan jo hamatean didia do sorok ni jo banuatoru didia do hamonangan mi alai do saido sorok ni hamatean dibaini mauliate marohatta tu debata na mangalehon hamonangan tu hita marhite-hite Tuhan Yesus Kristus amen marta so ninang di inang opunuel boru urus majutak nuaing sahak matikina tu hita oma acara parbudi di hita adolang sota paporhat namang opunuel siregaron keinganan para dia dan parsabot kinani alam i dihamua kamang akainang hata ni debata nalaho mangapuli rohamuna sekaligus batukuhon haporsyam muna dinalaho paborhaton damang natahulong yon wenetami hata ni debata imasian surat ni Apostel Paulus dapat 2 hon tuhuria Korin bitu 5 ayat sada sahat rodi ayat 2 Korin bitu 5 mamukas yang ayat sada sahat rodi ayat 2 songonom manito ay oddo hubodohami dina tanggal bagas parlape-lapean nami nasiat tanoon adong manihami inganan nasiat debata bagas naso pinauli ni tangan namian saliling-liling na di Banua Gijangi ay saliling dison
marhoi dohami huhut masihol naing harus soluk konon inganan nami nasian banua gicani ima sahak nyamu keluarga naina holongan takas lo taboto bahwa ia portibion hasyanganon pasapakinan do martikido sulit martikido moluta martikido na sulit ng perjumpangan tahun bahkan moluta be nunga diatur Tuhani songon na punasa kita na punasa hosatta jala na mangaramoti uhud manggonggong kita sa lubukna aladi di sonway na tuwata o pungel doli pagkasirigaro nang cumolo manadiko kamu borha ibana madapat to hatay dipaingot do kita sa lubuk na tarlumobi tuhamu keluarga bahwa muluta dia siang anon songon bagas parlape-lapean doang molodilok bagas parlape-lapean lapatan na dang hot sahak rodi saliling-liling na dang adong na hot rodi saliling-liling na jadi bagas natapakai songoni ng abing natapakai songoni ng pamatang taon daging taon pe songon daging na ulo buruk do daging na ulo salpo do jala bagas sipe natapakai songon bagas ditongani bagas tabi bagas na laut tinggal kodui alan ini paingot titanwaing bahwa dang di portibion inganata halak Kristen na porsia tu Yesus Kristus nungga dihamonakon tu hatai begoruta kita siya nomor 275 ayat sada diramoti tuhat jabata maho laho ruar dohon laho bot olak niyon rodi saliling gililing amin dulu mabatang parin di mainan nanggung malu sangat kalau nang rope halisu sungi lau makaro molo Tuhan marhata sao madok hatana iko sao sai sao dohi sai sao dohi sai sao dohi dang bema biara urisi mangaluga soluki ai Tuhan kunolaki ai tunggodang temusuki lau makaropo soluki sai daudoi sian lambuki hatok marlo jongdo soluku tulabu nasona
Ale mudin Siregar, siatano do permulaan ni dagingmu, mula may gabitano. Alay Tuhan debatana manopaho, doho Tuhan Yesus Kristus na paluha ko siya dosa. Doho tot di parbadia nama Joho Tuhan uluan na surasuda. Ima na mga ramoti orbu ni Bakem, pay maro ari parpudi. Amen. Martua doa kana mate marhite-hite Tuhani olak nion olo ninna todii. Asa maradian na sida siya nakaulaw na ay namang hutu na sida doaka na niula na sida. Amen. Maredi matakot siyan tanong panon suwang mangolu baeno ni Tuhanku. Haleluya, haleluya. Martangyang Ali amanami na di bano gijang sa pribadi amang warmu say roh maharajamu say sa malongo ni roham di bano tongso na di bano gijang leon matwami sa dalion hamulo siapari sesa madosa nami so panesa nami didosa didoan namardosa kami unang kami tugiyo to pamusunan palua mahami siya pangago ay moro na punang rajaw dohor kabugun rodia sa kapon sa dililing na. Say didongani asin ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani de bata ama. Dohot parsauran nito di parbadiaima hamuna saluhuna. Amen.